program is brought to you by Letsego. Letsego, improving lives. Madume motswana wetso ke go amogela gape mo bekeng eno mo thulaganyo ya gago ya The Eye ke bidiwa Mphile Sohoretsheng ka mogele. Lekgotla le le lebaganeng le kabo le phatlalatso ya madi a jwang a mmele le ikuela mo batswaneng jaana gore madi a tlhokegang mo dikokelwaneng a ko tlase ga go tshwantshwana le selekanyo se batswana ba bang madi ka sone. Gompieno mo thulaganyo ya The Eye yo itsisetswang ke ka ditebogo ke ba Letsego go leka go rotloetsa yone kabo ya madi re buisana ka kgang eno go bona gore ke ka goreng batswana bangwe ba ba nang le bokgoni ja gore ba ka boloka matshelo go ba madi ba sa dire jalo le gore go tloga gompieno ke eng se re ka se fetola mo megopolong ya rona go tsamaelana le thotloetso ya ga Mothotegeta Utona gore le rona re kgone go nna baabi ba madi ba ba ka boloka matshelo a ba bangwe. Go nthusa go buisana kgang eno ke laditse mooki go tswa go go lone lekgotla le tsamaisang kabo ya madi le phatlalatso ya yone mme Ana Mothuti ke a go amogela. Thank you. Ke bo ke amogela gape Rre David Moatshe ene e le moabi wa madi wa Popota yo dirang gore kgangwe le gape kgapetsa a nne a boeteng a go ira seabe sa gagwe. Re Moatshe ke a go amogela. Nte ke simolola ka wena Mema Mothuti gongwe o re tseye ka motlhala gore bue gang bontsi ya sebaka ke gore madi a tlhokwang mo dikokelwaneng le mo dikokelong a ko tlase go na le a tlhokegang ke gore a tlhokegang selekanyo sa letlhoko la rona se kana mme selekanyo sa madi se kwa tlase ga o ka re tshwantsetsa setshwantsho seo ka dipalo gore re ntse jang mo mabolokelong a madi gompieno. Erra ke ta simolola ka go dumedisa motswana ko lapeng. Re le ba Ministry of Health mo ngwageng re tshwanetse re tse madi a kanang ka 45,000 units of blood. Ke tla ira sekai gore 45,000 le gore unity re ra jang. Re tlhoka madi a kanang ka 450 mils mo mothong. So 450 mils ke tshwantsanya le painteni nyane ya mashi. Erra. So re tlhoka 450 mils tsone tseo di le 45,000. Mme mo dingwageng tse 5 tse di hitileng ke tla dira average hela ya teng. Re kgona go tsa madi a kanang ka 25,000 mo ngwageng. Se se supa gore kore re tsamaya mo go half ya selekanyo se se tlhokegang. Erra. Ha o bua ka tlhaelo o bua gore re dirisa kgotsa re kgona go bona seelo sa half. Mongwe ka ipotsa gore jaanong ba ba sa boneng madi bone go iragalang ka bone kore letlhoko le leng teng go iragalang ka lone a ke batho ba latlhegelwang ke matshelo go iragala eng ha ba sa bone madi. Erra tota motho ha a sa bone madi kore mo botshelong ha o sena madi mo mmeleng kana o latlhegetswe ke madi a mantsi mo mmeleng go na le dio tse re ka di dirang gore re le ba booki gore kana ba bongaka gore o to kgone go aga mo madi mo mmeleng gape jaaka re go nela dipilisi tse di agang madi bo re go bitsang re iron tablets kana re go rotloetsa gore ja dijo tse di rich in iron bo nama dinawa merogo mme tsone dio tse di aga madi ka bonya. Yaanong ko phelelong ha motho a tlhoka madi a mantsi mo mmeleng a ba sa bone ke gone gore a latlhegelwe ke botshelo. A gona le go ya ka ha lephata la botsogo le setse le itemogetse ka teng ka ha o buang ka teng go na le batswana bangwe ba ile gore ka maswabi ga ba kgone gore ba thuse ga go sena madi. Ke batla e wele kganya teng gore ha ke le motswana ke sa be madi ditlamorago tsa teng ke batla go wele gore ha ke le motswana ke sa be madi motswana yo mongwe a tshwanela ke gore a iriwe loaro mme go sena madi a ditlamorago tsa teng ka nna gore motswana yo mongwe ka nna le eno ka latlhegelwa ke botshelo ka gore ga ke a dira tshiamelo ya go aba madi. Erra ditlamorago tsa gore re sa be madi re le setšhaba ke gone gore balwetsi ba ba go dipateleng ba latlhegelwa ke botshelo ka lone le tlhoko la madi. Maitso ke batla ke go wena Re Moatshe re bua ka botlhokwa ja go aba madi go gatelela mo kganyeng re tswa mo go yone ya go latlhegelwa ke botshelo. Botlhokwa wena o setse o na le makgetho a heta lekgolo go ya ka ha ke boleletsweng ka teng o na le makgetho a heta lekgolo ntse wa ba madi dingwaga tse dintsi o ntse wa ba madi.
o teilwe gote kgotsa go ya ka wena go tlhaloganya ga gago ka botlhokwa ja botlhokwa ka teng ke gore tota wena hela ka wena o tshwanetse gore o ipolela gore le nna hela ka ke tshela ke tlhokana le madi gore ke be ke tshela mme motho mongwe o ko lele kana o ka ba amegile madi le ene o tlhokana le madi yao mme gore a kgone gore a bone gore o ka o donate madi o nna kutlwelo botlhoko e sa duelelweng re moatshe o buile ka boitelo botlhoko o bua gore kana mogongwe a boakantse gore motswana yo mongwe a amegile mo kotsing kgotsa mme yo mo bolaong ja pelegi ka latlhegelwa ke madi wa boakantse dilo tseo ha wena o kgwetlhega go aba madi o ka reng ka motswana yo mongwe gore kana dilo tseo ga se mathata ame ga se nna ke rile motho a kgweetse botlhaswa a latlhegelwe ke madi motswana yo o ka bua mahoko ao o ka mo sedimosetsa o reng yo reng is not my problem ha se bothata jame ha di nkame o ka rialo mme kana how you never know tomorrow it's your brother, it's your sister, it's your what, you'll never know. Right. How do you know madi a go boloka mang go boloka matsela? It might be your friend, it might be your brother, it might be your sister. Right. You got to some mo kana go mo le no motsadi a ga. Ka jalo di a go ama. Right. Me mothuti ke batla gore o re tsamaise ka mosepelo wa gore go aba madi mosepelo wa tingela kana ke botsa jaana ka gore bangwe ga iseng go gotlhelele hela ka botshelo ja rona ra be madi ga re itse gore ke phologolo a mohuta mang ha o ka tlhalosa hela gore ha ke le motswana ke batla go aba madi the aye hela jaana ka moso e be ke re ke a go aba madi ke dira jang erra gore motho a abe madi go na le criteria e dirisiwang so re tsa batho ba ba 16 to 65 years madi me bokete ja mmele body weight e tshwanetse gore ne 50 kg go ya go godimo a ba itekanetse mo mmeleng o bona gore go motlhogela yana masa sehurutsi 16 to 65 years 50 kg and above and then o tshwanetse gore go nna healthy ha itekanetse a le mo dingwageng me a o ya 40 kg nyarra ha re ka ke ra motsamadi erra ebe a tsena go tsewang madi teng ha tsena re simolla ka go checka blood pressure ebe re checka le yone weight gore a me o hitile 50 kg ebe pele ga a ba madi re checka bokete ja madi mo mmeleng what we call the iron levels or the hemoglobin levels go bona gore a me madi a lekane gore o ka abela motho o mongwe kana a lekane wena hela ha a pasa tsone dio tse o hetela go pele ko re tabeng re buisana le ene mooki a buisana le ene erra like counseling pre-counseling erra se re se batlang ke gore phelelong ja letsatsi re batla madi a phepa clean blood or safe blood for molwetsi yo go spateleng ha a tswa ko screening a pasitse re tsena ko counseling ke gone ha a tabang a buisana le mooki teng ka botshelo ba gagwe gore o itshwara jang a wa lwala a ona dipilisi dite or those kind of things ha pasa stage sa bobedi mo puisaneng yone erra wa go aba madi wa go aba one 450 mils of blood yone pint yone erra ha ba pint yana re tsa madi gape mo ditshubung tse tharo madi a teng ha sena na ba a isiwa ko laboratory go tlhatlhobiwang teng erra me ha tsena ho a go processiwa gape re ra khaoganya gararo gore re what we bring ko lebong ke gore re tlisa mo re reng whole blood ha re sena na re a isa ko lebong ile whole blood ra khaoganya gararo ra khaoganya into the red blood cells mo re go bitsang platelets le plasma ke metswako mo mading a irang gore madi a clot erra ha a sena na a khaogangwa yana gararo gora gore at the end of the day o tabo savile
matshelo a batho ba le bararo ka yone paint eo 1 eo gongwe yo mongwe ke wa dikankere go marina o tlhoka di-red blood cells yo mongwe ke yo neng a shile di-bens go ra gore o tlhoka platelets go na le ba madi a bone a sa kgone go tlota ka nako e rra ba hiwa tsone di-platelets e rra and then madi a ra go a tlhatlhobela malwetse a le 4 le blood group ra go tlhatlhoba bolwetse ja HIV ke tsa gore mongwe le mongwe wa rona o itse HIV le bolwetse ja syphilis e be re checka le hepatitis B and C hepatitis B and C ke mogare o lwatsang sebete and then e be re checka le blood group ya gago so gape go botlhokwa gore wa be madi gore o itse le gone gore o blood group ma o bue ka bo e leng gore ka re kete ke nne ke bona ga go abiwa go tsewa pint yana di le mokawana tsone tse dingwe tse ke tsone tse e leng gore go ntshiwa metswako e mengwe e buang ka yone kabo ya madi e dirwa mo lobakeng lo lo kae re moatshe o mongwe a baabi ba popota go engwa lobaka lo lo kae pele ga o ka rosno go aba bo boa gape ore ke a go pasala ke aba gape re se go mo kabo ya madi go harologane go na le bomme le borre borre ba gane mo ngwageng bomme ba gararo morago ga kgwedi tse 3 borre morago ga kgwedi tse 4 bomme ke batla gore re gatele ko pele re buisana ka kganye ya go na le megopolo mengwe e dirang gore batswana ska ba batla go aba madi mme pele ga ke tsena go yone go na le bangwe ba bana le poifo ya gore go aba madi gongwe ga go a babalesega go na le tumelo dingwe ngwe tumelo a teng e ka nna gore kana ga le tsa madi mo go nna jana nna ke a kgarithega maluthuti ke a kgarithega lo tsere mo go nna gore a rena go hokotsegile re moatshe o ka ba sewa ha ene le gore a kgarithega mo mmeleng mme hela se se iragalang ke gore ha o sena na wa ba madi mmele wa gago o simolola go aga madi gape to reproduce new red blood cells within 72 hours so madi a gago a nna a ikagahela mo mmeleng ke sone se reng re sena na wa ba madi e be re go advise gore o je merogo o je dijo tse di agang madi mo mmeleng ke gakologela gore ke akanyetsa gore batswana ba itse gore go iwa kae go aba madi ga ke a botsa potso eo pele ha re tsharabolla re ya ko pele le ditumelo tse re tsharabolla ditumelo tse re nang le tsone ke ko Francistown ke ko Gaborone ke ko Maung ke ko Tsabong ke ko Shakawe ke batla go aba madi ke ya ko kae ke a hemahelwang ka go gone ka go aba madi le gore a go a bukiwa a go tsenwa ka appointment gore ke te go aba madi ke ta simola bua gore re operate from 7:30 to 4:30 go simologa ka mosupologo go enko la botlhano re mo Gaborone Molepolo le ha Scottish mo Gaborone re mo main mall ko Molepolo re ko Scottish hospital ha o tsena ka khoro ya spatela hela o bo ganela mo left mo tla bona building ya 9 ka go entle hale e pentilwe ka botshibidu le bosheu e be ra ko Mahalape hospital re teng ko gape ko Francistown mo CBD go bapa le Botswana Life le BPC ke tlodile Serowe pele ga Francistown re mo Serowe gape mo Sekgoma hospital and then ko Maung re ko di offices tsa RAC kwa ga molaodi hela ha taxi ranking re gone go gape ke batla gore go gape ke batla go oketsa and then go na le gore ha re sa kgone go kana Motswana a sa kgone go tla mo di centereng tsa rona ba kgona gore laletsa ko bateng ko di company ko ditirong tsa bone di kereke re etela le dikolo di tertiary di junior le di senior schools ke batla re go kgwasetswe mme ha re tswa gone kwa go na le ditumelo bangwe ba dumela gore ha o ntsenya madi a ga re mothupi kana ke tsengwa madi a ga semammang ke ta tsenwa ke dibati tsa gagwe bangwe ba dumela ka ne re bua gore madi a kgala bangwe ba dumela gore re ta tshelana malwetse go ditumelo tse dintsi se ke batla gore ha re tswa gone kwa re be re di sarabola Botswana be tshwere beetswe metsing pere a sole molemo mme ha re tswa ka ha re bua ka tsone ditumelo tsone tse gore di boammaaruri go le kae
mogologolo wa re khuma ga se ya mong ke mojo wa basalang le poto e tshwere leisong ke letshego ipaakanye re ipaakanye o re etele re go ye mafisa itshitse o seka wa tlogela ditoro tsa gago o sa di diragatsa iperekele o itabogele re go tabogele o tle o je mohutso wa phatla ikagele re sentlhaga sa lebopo le wena o tlogele sa gago sentlhaga botshelong jo o ne wa iperekela pereko ya gago ya go itshedisa le rona re itiretse bontle re nyenya le setšhaba fa bosa bokasa bo sele itshitse iperekele ikagele. motswano e tshwaretswe le disapuisano ya rona re bua hano ka kabo ya madi re na hano le ba lekgotla la kabo le phatlalatso ya madi a mmele re buisana ka seemo se le re gompieno se mo molapelo seemo sa gore dipatala di tlhala ka madi a mmele pele ha ra go question re bua ka ditumelo dingwe tse le re batswana bangwe ba ka tswa bana le tsone tse di ba itsang gore ba ye go aba madi ke se molla ka yena re moatshe bangwe ha o buisana le bone ka kgannye ba supa matshwenyego e leng a ka kganelang gore ba ye go aba madi bangwe ba ba tsore se uzi gore hela ba bangwe ba na le letshogo hela la gore go ntsa madi hela go ka mo hela e le tumelo hela ya gore ga tsewa madi a ka hela a latlhegetswe ke madi kana a latlhegetswe ke botshelo ke tumelo hela bangwe nna ke tshaba mokento le mao hela gore wa tlhabiwa ba bangwe ga ba shoka status sa bone so you will always comfortable le ka kwa sa tsene mo di tse ka hela mo di a belela o ka mo tsenya mo kotsing kana e hela di expose ne du ya ga ke go era enya wela ra hele gore ya no ke tsa gore ha re ka clear those misconceptions gongwe batho ba ka kgona go tlhaloganya gore se se botlhokwa ke eng ebile se ka ba thusa jang because nna le nna ne nthusitse I think nako e ke ne ke joina ka teng e ne le ka nako ya segajaja go ka goga kwa ba 95 segajaja go se simologa ha o simolola o sepelo wa go aba madi but that was one way e ne ke ka kgona gore ke itse status sa me ke be ke se maintain because it helps you to maintain your status. Right. Itlhokomela. Ka ro itse rena le boikarabelo ja go aba madi. So se go thusa go itlhokomela. Right. Gore na o le clean gore o kgone go aba madi a le clean. Right. Ta ke go yena me Mamuthuti. Ngwa dilo tsa buang ka tsona ha ke o ethatsitse kgantela gore ha gona kgang ya gore madi a ka hela ha nka ba madi nka helwa ke madi. Ngwa ditumelo tse bangwe ba te ba nneng le tsone ga ke tsora ka arabua ko yena kana ke re moatshe bangwe ba dumela gore madi a nna ntse a belwana ya na ra belana di bati le go tlhoka lesego ga motho go ra ra ile re ne ke tlhokile lesego mo botshelong ha wa belwa madi a mo ra dio tsa go lwana di kana tsa senyega ha ke tsora ke ditumelo tse le kopana le tsone le gore go boa maaruri go le bokae gore ha ke a belwa madi a ga se mamang gongwe le motho yo neng a thokile lesego gongwe ka tsela e pegela gareng gongwe ano ke tshelwa bati ya gagwe era gone go teng mme tota ya go teng eng go ntse yalo re tshela di bati nyara gore batho ba bua gore especially motho ta ba re hey madi a me ke a bogosi ya nka ke ka ga era so but se se leng teng ke gore madi ke so se se bolokang botshelo motho yo mongwe ha tlhoka madi ga gona go re ka ya tsayang teng ha ise mo go nna le wena yaanong tota tumelo ya motho ke tumelo ya gagwe ha o kwa ke go leka go bua le ene o mmolela gore madi a tsamaisa dikotla hela mo mmeleng di nutrients ha tsamaise dibati ga tsamaise bogosi ga tsamaise kana a tsamaisa tsone di nutrients le bolwetse should I say that era tsone dio tse dingwe tse ga di tsamaye ka madi era tlhatswa ya bolwetse e gore madi a nang le nna le ntse le bua ka madi a babalesegile madi a safe blood a madi a ka a na le bolwetse a ka tshelwa motho yo mongwe era ke buile ka malwetse a 4 kana di-virus tse 4 ke buile ka bolwetse ja HIV
bolwetse ja syphilis, bolwetse ja hepatitis B le bolwetse ja hepatitis C. Ke one malwetse a hela a ileng gore ha o tshelwa madi a ka transmitiwa through blood irra. This for a ke ona la o komela le bolo bona gore ha lo ga tshela mo go mongwe malwetse a ga yo motho ha o lwala high blood ha re ka tsa high blood ya ga go buisa go ana nyarra ke batla gore ke tlhatswe kana tumelo ke tumelo mme Mamothuti o bua ka gore madi a segosi he ga manele madi a masesane bangwe ba te ba bitse jalo a rona ke a segosi a bokete a mangwe ke a masesanyane ga ke tsora o kile a kopana le batswana bangwe ba na le tumelo tseo tsa gore go na le madi a makima a nonneng la masesane ga a tsona go kopana a bogosi dibati tsa batho dikhumo ha ile re ke mohumi wa dinaledi ha ke go abela madi a me gore a re ke wa nkolota ka ro ka no a simola go huma a ditumelo tseo ke a kopana le tsone na ise go kopana le tsone re se botse ha iso o ba bua le ka ga tsona ke gore ala ke ditumelo hala tse ro di ya bere di bua hala mo mebileng re se go ntle kana se hona go because aga tla go so go donare go transition you will able to clear up the what's it doesn't work completely ke ba di hala tsa gore re buisanya hala mo mebile mo re na ba ja ka ja so go tsa mme ke batla re di bue gompieno re se ka ra di bua mo mebileng gore go ya ka kitso ya gago a go ntse jalo go na le madi a go teng a bokete ke a segosi ha nka go tshela madi a segosi o to ha na khosi o kana ha ke na le dibatilio tsa me di sa tsamae sente ga gona sebe se o re zurus madi ke madi hela ka wena o gompieno le teacher ha so re ngwana go yo nna teacher ya ga mme o tsere madi a bla mata ka na teacher ya ga we kana o gona na botlhalo go ibine go ga isa kana na smart la sa tse di genius tsa ga so ke kakanyo hala tsa batho ga gona sebe se tsa madi ke madi hela mme Mamothuti go na le ditlhotswana dingwe tsa madi tse go teng ke tsone tse di botlhokwa thata go sa re le gore tse dingwe ga di botlhokwa ke batla gore o tlhatswe ntlha e gore go na le ditlhotswana mehuta ya madi mangwe a e leng gore ha le ntsha mokgosi le re tang loabe lo goela bone ba o thata gore lona ba mohuta wa madi o tlang thata ka dipalo tse di go godimo ke pa o tlhatswe ntlha eo re na le di blood group tse nne kana ditlhopha tsa madi tse nne re na le blood group A re na le blood group B re na le blood group AB le blood group O so di blood group tse tsotlhe di na le either resource factor A positive kana negative era jaanong se se leng teng ke gore bone ba di blood group tsa bo O A negative B negative AB negative le O negative era ke tsone tse di shortan thata era ha madi a leng teng hela A negative AB negative O negative era le B negative era gore ke tare the negative groups ke tsone tse gantsi di shortan thata di tlhailang thata era mme ka semo se le ka teng gompieno madi mangwe le mangwe a tlhaela so era re tlhoka madi otlhe go na le tumelo ya gore bangwe ba te ba re nna ke ta ba hela ha e setse le lesika la mele ro ba ditse ko spateleng ke kopa le yone re tlhatswe gore tsamaiso ha gompieno go ka te mongwe wa lesika o tlhokile lesegoro ba ditse ko spateleng go tlhokana le madi a ke a letlelwa gore ke ise pint hela ile gore le bagane le ene kana go eneo era tota blood donation ka ntseng ka teng ka ha e recommendiwang ke ba World Health Organization ka teng ke gore e tshwanetse gore e nne voluntary era so mongwe le mongwe jaaka Mr. Moatshana a bua pele gore re tshwanetse gore re ikemele ka dinao re le Batswana ha o qualify ya gore 16 to 65 years 50 kg o itekanetse mo mmeleng o boa go aba madi gore mabolokelo a rona a nne hela a na le madi yaanong ke tamo kganyeng ya gago ya gore ha o na le molwetsi ko spateleng era gompieno re tlamega gore ba bongaka ba kope ba masika gore ba bele molwetsi wa bone madi ka nako e go a bo go tlhokega go le ho era mme madi ha le teng hela mo bankeng ya madi ha nke be re kopa ba masika gore ba bele balwetsi ba bone madi era re Moatshe yo a ka nyang jalo a re nna ke tla bahela ka nako e go tlhokagalang go na le kotsi o mo ga ko laureng
ke ra mongwe o ipankile hela re nya na ile bongwana ke bana le mathata ke tata boga a ke mogopolo yo o siameng nya se mogopolo o tla le ba gore re se kana bona ba blood transmission tota ba collecta madi a go a ba gore kana go yone ga e diragala e gore ba na le sepe ko letloleng kana go ba di gore ba se se ka thusa ka pono ya leitlho go nka nako e wena gompieno na ore ke tla thusa wa ga iso la se sekere ga ngwa o tsena go itlhela gore wena ga se nnete wa gago se grupo wa gago kgotsa ka nako eo ga wa itekanela gore o ka o mone so go nna le bothata ba gore ano molwetse o la tlhagalo ke botselo e le wa gae wena no ipankile wena no ipankile nna nka pa kgolo ka dominatela wa gaetso jaaka dente gore gompieno nne ke gore diana nna nne ke ile spatele ke ne ke ile ira operation go bokamoso mme ke heletse le nna ke ntse ke donate o tlhoka a mangwe ke tlhoka madi le nna ko teng mme madi ka gore na a tlhokagala le gone mo ke heletse le nna bantha ba re kana yana gona re ro reka madi ko South Africa a gore ke tlo dira netwe mme ke letse ke le donor e regular ke ka gore ke ipetse le nako mme ke a ka ra bua gore madi a ba tlhokagala go sena sepe ka nako eo ga nko itse right ka nako eo bana wa tlhoka go ya ka wena go ipanka ga se mogopolo o siameng go ipankela gore ke ta ba ga se mogopolo o siameng go na le ba bangwe ba ba reng nna ke batla gore le tseya me madi lo a tsehela pumpunyang hela lo tseya me hela lo a be pante ya me nne le malala a laotswe ko blood transfusion center tsa zile go tentshwe re se uri tso tloka madi lo lo tehela ka pantente ba ganeng erra madi a expire re se hurutse madi a expire morago ga malatsi a le 42 jaanong ha o ka ipela madi gore ta re motsi mo ga mongwe yaanong se re se rotloetsang ke gore a re abeng madi ka gore ga o itse gore madi a le wena tota wa go a tlhoka leng e kana re o tswa hela mo blood donation o tlolela tsela ka ha o bothulwa ke koloi e be gora gore o tlhoka madi era so we encourage gore re rotloetsa batswana gore a re abeng madi a nne hela a le teng mo mabolokelong a rona a nne a le teng mo di blood bankeng tsa rona gore mongwe le mongwe yo tlhokang madi a kgone go hiwa madi ka nako go na le thulaganyo ko Princess Marina Hospital e bidiwang autologous blood donation go na le batho ba ba kgonang go ipela madi ga se mongwe le mongwe gape go bongaka ke bone ba ta determinang gore ke mang yo kgonang go ipela madi go na le ba leng gore ba ya di operationing tse di minor go na le bo mme ba ba kgonang go ipela madi ha during pregnancy gore nako e ba tlhokang e be ba kgona go a tshelwa mme ke process e leng gore e irwa ko Marina ko e leng gore o referiwa ke ngaka wa gago ebile ke ena a tla go tlhokomelang throughout ana le baoki gone ba lona a ntsa a senyega morago lona a ntsa a senyega after 42 days jaanong o neelwa sebaka sa gore mo nakong ya gore o buikabela madi a ba a bewa gore operation ha ile ka di 10 wena o bota wa tshelwa gone ka di 10 go na le the time frame e ra gore a ska expire ra go khwasetswe mme ha re tswa ka re tsena mo legatong la behelo la puisano ya rona go a lebega gore jaaka re bua gompieno seemo se behile le tlhoko la madi a mmele le go godimo mme ba lekgotla le la kabo le phatlalatso ya madi a mmele ba ikuela mo babing ba bašwa re ta bua ka bone re itebaganya le bone gore ha o le gore o mongwe wa bao ba leng gore gotlhelele ga isong ko nno wa be re ta bo re buisana le wena ha re bua segolo bogolo gongwe le ba leng gore ke malofa salalo a bile dingwaga tse di hetileng mme go tshwana ke gore gompieno a bue re ta buisana le tsone tseo ha re bua mogologolo wa re khuma ga se ya mong ke mojo wa basala le pota e tshwere leisong ke letshego
ipaakanye re ipaakanye o re etele re go ye mafisa itshetse o se ka wa tlogela ditoro tsa gago o sa di diragatsa iperekele o itabogele re go tabogele o tle o je mohutso wa phatla ikagele re sentlhaga sa lebopo le wena o tlogele sa gago sentlhaga botshelong jo o ne wa iperekela pereko ya gago ya go itshedisa le rona re itiretse bontle re nyenya le setšhaba fa bosa bokasa bo sele itshetse iperekele ikagele. motswalo re feleletsa puisano ya rona mme re bua hano ka botlhokwa jaaka bo ya madi a mmele a go supagalang gore gompieno seemo se maswe thata sa letlhoko la madi go raya gore batswana ba le bantsi ba ba leng mo dikokelong ba ba tlhokanang le madi gore ba kgone go boloketsega ba mo diphatseng tsa gore ba ka seke ba kgone go bona madi pele ha re ya go kgwa setšhwe ne re buisana ka kgang ya kabo mme re te re buisane ka baabi ba bašwa re moatshe go na le ba ba tshwanang le wena ba e leng gore ba setse ba le mo systeming yala ba itse yala gore ha e tšha 3 months ba ikgorosa ba sa bidiwa nkile a ke le mongwe wa bone mme ke le lofa ke ta baakanya le go kola kgotlatso mo go ba e leng gore bone go tlhelele hela kgotsa re simolola ka ba e leng gore ba ntse ba lofa o ka kgotlatsa gore ba e leng gore gongwe ke ntse ke lebella molaetsa wa me wa bofelo o ta intshwarela o se ka nkomanya mamothuti molaetsa wa me wa bofelo ke neng ke o bona o ne o tswa ko National Blood Transfusion e ne le ka di 14 tsa ga July wa tanki 14 July 2023 ke ra re ke tlhaisa itlho go le maso go le kana a re bua ka ba tshwana le borre sehurusi ba ile gore ba na le kgwedi tse dintsi ba ikgatolositse tiro e molemo e ya gore ba tsamaya ba igwaba mme nka ba rayala ke re sehurusi ke re a ba boele ko nnete re na le letlhoko tota re kopa tswe re gatelela gore a ba ko boding ba boele ko centereng ba o ba madi right gore centere ne e tswelle pele gore ba boetse ba nnetu ka gore ga re sa ire dijalo ra re tlo nna le letlhoko le le heteletse right kgante le mme mamothuti o buile ka gore bahiri ya ka re bua gompieno bahiri ba tshwanetse gore ba tseetse ya kgannye ka gore ke bone ba ba ka tsang ditshwetso tsa go laletsa bo mamothuti gore tlanko komponing ya me ke na le babereki ba le 50 kana dipaente di le mokawana di ka tswa koo ba bangwe ke komponi e hirile batho ba le 300 molaetsa wa gago kgotlatso ya gago mo bahiring kana ba tshwanetse gore ba gongwe kgannye le yone ba e tseetsia ke ya kane ke bua gore kana madi a tota ga se a ope ke a rona hela botlhe re tlhoka madi a mmele botlhe ga nke o itse gore wena o a tlhoka leng so ke thotloetswa gore mo bahiring tota hela ga o bona o na le dipalonyana tse di rileng ikopanye le ba centera hela o ba rere tlang kwano o buisanye le batho ba gago babereki ba gago ba rere kana go na le letlhoko le lentse yana le ntse le tlele le bona mo television ba re ba na le letlhoko la madi tlayang le buisanye le bone then o ya go centera o ba rere ke na le batho ba le kwano tlayang le tlo tsa madi mate right e tla go bofelo mme mamothuti ke ta go kopa gore o abelane megala e ba batlang go rulaganya letsholo jaaka a bua gongwe le bahiri le bo HR manager bo HR director ba batla go laletsa ke ta go nela sebaka gore o abelane megala eo o no tlhalosa kgantele gore ha re lebela lelo le tshwanela ga borone bontsi ja baabi ba setse le setse le tsere mo go bone ya le mo tetelong ya gore nako e latelang e ba ka kgona go ba e goroge le go kola ga go la thotloetso mo go ba ile gore gotle le mo botshelong ba gagwe ga iseng kwabe kana ke ne ke utlwa ke te o llela bone ba o thata gore kana ba bang kgapetsa bone hela o ga go la ebile batla ba iseng ko ba be gotle le bone wa reng ka bone le go kola ga go la thotloetso era nka ba rotloetsa gore tota madi ga gona ko re a tsayang teng ga ise mo mothong yo mongwe madi ga a kgone go manufacturiwa gotlhelele ga ise ko re tsene mo stageng sa gore go ka manufacturiwa madi gongwe go dirwa di-substitute tsa madi hela but blood ga re kgone go manufactura blood yaanong nka rotloetsa youth especially ba e leng gore ga ise ba nne le bo di-high blood bo di-sukiri these non-communicable diseases ga ise ba nne le malwetse ape a ka dirang gore ba ska ba aba madi
gore ba tle go aba madi. Palo ya rona e ntsi ya batho ba bang madi, they are between 22 and 45 years old. And ke tshwanetse gore ke akgole borre, bontsi ba ja bone ke borre ba bang madi. Batho ba, most of the population e abang madi ke borre. I don't have the exact figures me ke borre. Ne ke sa solohela. Go aba borre. Batshabi ba mamao bone ba. Ya no. Ke go rotloetsa motswana hela go lapeng gore wena yo isimosimolle go aba madi. E ka tumetse ha di centereng tsa rona o tle go aba madi ka gore ga re itse gore wa go a tlhoka leng wena kana lesika la gago kana motsadi wa gago. Tota go tlisa botlhoko re se urutsi ke ta go bolela boammaruri gore molwetsi ko Marina o kgona go tla ha centereng a ba kota mahastilong a emetse gore batho ba bitsang gore ba te go mabela madi. O tla nna ho the whole day mosadi mogolo gore batho ba te go mabela a solohetse hela gore mongwe ha ka kgabola. Ha gongwe batho ba bone ga ba tle o ta bontse o letsa Mr. Seurutse o letsa Mr. Moatse o morare ke go parote go nkabela madi. Motho a teng a ba sa tle o tla ba nna a mpotsa gore ngwana ka yanong ke ira jang ha go ntse yana. So a re rona ba re santseng re kgona go aba madi. Re bone mo Facebookong ebile this year o ka re go gontsi motho a ntse a kwala di-post a kopa gore a abelwe madi. We have seen that it's there, it's what se iragalang. So a re ska ra emela diemo tse di teng rona ba re iseng re simolle go aba madi. A re tsamaile go di centereng tse go aba madi. Re kgona go save botshelo ja balwetsi ba rona ba ba go dipateleng. Ke batla o tlhalose sengwe hela re se tlhatswe re Moatse o na se bua khantele mme ke batla re se tlhatswe gape gore go ya ka molao wa lehatshe la Botswana ga gona tšhono ya gore sebaka sa gore motho o ka gweba ka serwe sepehela madi le ona a le mo teng madi a mmele a le mo teng ga a rekisiwe nyarra madi a le lona la ha le ka tlhokagala ke la ntsha madi le re nyare re na le seemo se se maswe re na le 1 million ke yo tang le tse sengwenyana nyarra madi it's ota isa go Setswana gore 100% voluntary non-remunerated era gore ke selo se o se irang ka bopelo tshou ya gago bopelo ntla ja gago o sa solohela go a tswa kwa sepe go tlolele ga gona nje se sepe le ona ho ga ile tlele ya World Health Organization ga gona ditebogo tsa mohuta o ga tshwanna go leboga ke pa o tlhatswe ntae re bua ka ditebogo ha ke aba madi lo mpha di biscuits a ke re ga se re la go nteboga ke re kopa o e tlhatswe go ha di biscuits le drink ka gore re ntshitse madi mo mmeleng I get mo gape mo nakong e khutshwane we are just saying busetsa energy mo mmeleng gape ra terenele batho kana pena kana rula hutsi sikipa se se kwadilweng mo laitsa promotional material hela to say tsama wa pere skipa sa blood donation go kwadilwe donate blood and save a life gongwe Mr. Moatse tare o tsama mo molo ba go tsa gore go moke so kgang ha se gore la bolelle boga motho ha se gore la bola tswa motho ha se gore la bole duela motho kgang ya madi ya ka boya madi a mmele ke gore fa fela lo wena o filwe fela ka lerato hela re togara bokhutlo mme ne ke batla gore ke boeletse go ganyeng ene e biwa ke re Moatse ya dikompone e ka re le tshwenyegetse thata gore bahiri gongwe ga ba tle le bone ga ba rotloetse babereki ba bone ka bokete jo lo soletseng gore ha re baakanyetsa thulaganyo e bone ba letshego ba rotloetse ba thulaganyo e bana ba bua gore le bone ba mo letsholong la gore le bone ba nne sekao mme ke le tshwenyegetse gore bahiri ba ba nang le ditlhotswana tsa batho ba ba setseng ba le teng ho ga ba teka mmetela ne ke kopa gore le yone o e tsebogele ga batle ka metela ja ka o bua ga ke itse re mabaka a teng keng kana ba lebile gore ra go tsa nako ya bone mme se se iragalang ke gore ha re tsena mo company jaaka re ka tsena ko letshego re tsena ka 9 re tswa ka 3 kana ka half 3 so ba thola ba donate ka bonya hela mo itheleng ga se gore ga go nne ga go nne tools down tswalang di office so ba re nna home until
kana nako e ba siametseng bone ba bangwe jaaka ko BDF ba khona go ra ba re rona re berekela mo nakong ha e re 7 o'clock e beleleha 7 o'clock ra tsena re tsa madi ha re hetsa ra tswa ra ba sutela era re bereka ka dinako tsa komponi kana ka dinako tsa kereke re khona go ya go dikerekeng yana ke gone gore jaaka o no bua bogogi ja di komponi bogogi ja dikereke di-institution go le go mehela makgotla otlhe dikomponi tsotlhe ka mefuta era a re tse boikarabelo ja gore re abe madi re rotloetse babereki ba rona gape gore ba ka ba le maloko a rona go na le o no santse o tlhalosa kgante le gore jaaka re bua gone gompieno yana seemo se maso o dirisitse magoko ao gore seemo jaaka re bua gompieno ne re sologetse gore gongwe e ka re ka kgwedi ya Seetebosigo ye go tabo gona le tsatsi le mafatshefatshe a la ka boya madi a mmele gongwe e nne gone mo re ka tshwarang puisano mme o bo gana gore nya ba gaetso ga re ke ra emela Seetebosigo seemo gompieno se bihile a ko o tlhalose kganyeo gongwe motswana ko ga ya kgone go utlwa gore seemo se maswa go le kae e ra jaaka ke buile kgantele madi a expire mo malatsing a le 42 so since January go simologa ka hirikgong go itheleng ka May jana end of April not May re collectile madi a kanang ka 10,342 units di painte tsone tse di le 10,432 re halfway wa ngwaga so still re bona ga isele gore go koganye 25,000 so re santse re le kgakala mme jaaka ke bua jana ga gona madi re se hurutse madi a shota ga ayo just big ye ke ne ke tsene ko ha go tlhatlhobiwang teng ha le bongwe ke ba botsa gore seemo se ntse jang ba re nya madi gayo di order like jaaka o no bua kgantele gore ba batla 100 pints ga re kgone go supply dipatela ka dipinte tse ba di batlang ha re kgobokana dipinte tse di batlang ke dipatela le hatshe ka bophara lone letsatsi le gore ne re sa kgone go ba supply yaanong o bo ipotsa gore bongaka ko sepateleng ba ira jang ba na le balwetsi ha ha ile gore dipainte marina e batla dipainte tse 30 e be re isa 10 o ha mang o tlogela mang ke gone gore phellong ja letsatsi be re balwetsi ba rona ba lathegelwa ke botshelo ka gore ga gona madi e be re bua re lela gape gore he la mama o tlhokahetse o na sena madi mme nna ke le teng ke khona go aba madi le bonganaike mme re sa tsa boikarabelo ja gore re abe madi ke ate ke re batho ke ba ra ke re ha o sa kgone go aba madi wena Mr. Sehurutse o na le bana 16 years go ya go godimo o na le ditlogolo ko lapeng go na le di-neighbora a ko rotloetse batho yala ba ba gaufi le wena o ba re a re go aba madi ka gore madi a tlhaela tota mo dipateleng tsa rona maitso o tlhalositse gante le gore madi ha a tsewa a go tlhatlhobiwa ha re mo a tsena gompieno e le kana gompieno re bua le ba ile gore keletso ke gore e nne ba la ntlha ba tsamaya jaaka gompieno ke kopa le ba ke dirang le bone jana gore ha re tswa ha re sala le morago banna ba gaetso bo mme le borre re bua le ba ile gore go tlhelele gang ke baba kgotsa ke ba nang le lebaka ba sabe mme le tlhalositse gante le gore madi a tsewa a ba go tlhatlhobiwa ke tla itse jang gore madi a me a nile le mosola thusitse kgotsa a itile a condemniwa ka dirisa le go le gore ka go thoka lesego a na le se labe se ga ka dirisega ke tla itse jang era ha o sena na wa ba madi se se iragalang ke gore jaaka o bone molaetsa ekere gore re le ka gore re ska ra go busa gantsi re tla wabe o dirisa 14 pula ekere o palama e be re morago ga beke tla gape o te go tsa di results yana se se iragalang ke gore ha o sena na wa ba madi ra tlhatlhoba madi ha re bone sengwe se se sa nang sentle mo mading a gago re tla go leletsa e be re go ra re ema ha o tse maduo e be re go referla go ngakeng we are also like re saying re batla go kheba spread ja bolwetse era so ha ona le syphilis re tabe re go ra re tsena hangakeng o e go tsa melemo e go lebaganeng gore o ska re ka moso bo hitisa bolwetse era kana ona le mogare wa HIV be re nyatsa tsena hale o tse treatment re go referla go ngakeng ya gago e o e batang wena era
mme ha madi a gago a siamegela re ta go sendela message re gore molaetsa re gore a re nyame re lebogetse kabo ya gago e be re boa re go gakolola gape morago ga dikgwedi tse tharo kana tse 4 gore tla wa be madi gape re go leletsa kana re o sendelwa message kana wa leletsa kana wa leletsa ba mme batho ba re mogopolo wa kgakololo ka re ga go letelele bale a so re lona le tolo thaka le ba lo go gakolola ba bangwe go batla yo komelwa e ta wa komelwa mo go yone ya go tlhatlhoba bangwe batho ba re kante ke eng e sa re pele ha lo tsa madi ke nne ha lo tlhatlhobe ke tswe ha ke itse gore a go na le gore ke tsamaye le bone talo nteletsa le re emaha ke eng go sa dire gore go nne le mahelo a ona national blood transfusion me e la tlhatlhobo go ka tentsena o tlhatlhobiwe o bo o neelwa setlankana sa gore nya motho wa modimo o moabi re tlhatlhoba megare yone le tlhatlhoba gore ke tswe ha ke itse gore nya ke moabi kana why se se iragalang ke gore re dirisa di-test tse di rileng tse di sensitive le specific so ga di batle mo re go dirisang random ya ka ga bo HIV o ntshang gore a dire gore re bone gore madi a safe at the end of the day re sa tsere tsile go bokhutlong ja puisano ya rona ne ke re ke go nele motsotswanyana hela gore le go la gago la khotlatso lefoko la me la kgothatso ke go kopa batswana hela botlhe hela ba ka kgonang ba re thusa ka go aba madi le ha se ka bopha so ya itse gore go ka ba ka le ba ka re ha ke na madi a go a go centera di kgaka mme go na le mo e le gore ba transmission ba tsamaya mo ba laletsa gore ko molo tla re ko molong wa pilane molo ka dikana se tlhokana le madi iketleletse gone o wa be madi because they are always advertising me le go khotleng le gona go ithulaganya le mo khotleng ka khosi wa lona kana mo ka le ba bitsa le ba tale re ta bore le go khotleng tale le tsotsa madi me mamothuti ke kopa ka sebaka se o nele motswana mogala o nele bahiri mogala ba ile gore gompieno ba sokologile ba dumela gore le bone ba eletsa go thusa ba ka ikgolaganya le lona ko kae jaka ke buile pele re mo ga borone Mahalape Molepolole Serowe Francistown le Maung pele ke lebetse gore le ko GPH re teng ko GPH me gare tse Monday to Friday re tsa ka la bobedi le ka la bone Tuesday and Thursday le mo Princess Marina re teng gare tse one a autologous hela le ona a belwa mongwe le mongwe re kgona go aba mo Princess Marina gone ha autologous clinic di number tsa rona ke 390 1134 390 1134 371 3400 371 3400 re na le Facebook page ha bo Mr. Moatse ba bona di update teng gore ta berele ko kae mo bekeng ke Botswana National Blood Transfusion Services Facebook page, and then we also have email ba ka re kwalela lekwalo gore re tle go go bone. It's bloodservices@gov.bw bloodservices@gov.bw mo ke go tswa go le khoteng la ka bole phatlalatso ya madi a mele me ana mothuti re David Moatse Moabi wa galela gale gone mo ka bonya madi ba gaetso ke lebogetse go nna lona mothulaganyo ya gompieno le ka moso o tswana betso moghosi kyo a re tshikinyegeng le rona ba gaetso re itse gore matshelo a Batswana a igagile ka rona go ka nna le go tlhoka lesego gore Batswana ba latlhegelwe ke matshelo mme bangwe ba rona rena le madi a ile gore ka bora abile mme ba bongaka ba kgona gore ba botswe thuso a re nne ntšhaba e kutlwele botlhoko jaaka gale Motswana wetso mme re nanoge re go aba madi a mmele re bo re kopana mo nakong e tlang. This program was brought to you by Letsego. Letsego, improving lives. Ke ba maruri go na le phuthego ya Korea Africa Summit e leng gore maikemisetso a yone ke gore
continent le lehatshe la Korea ba tshwaragane mo kgolong e e itshetletseng e elang tlhoko tsotlhe tse di botlhokwa tsa gore ditlhabololo di nne teng. Yaanong o botsa gore Botswana ene seabe sa gagwe ke eng.